media fila itan ham kanina kalso mo na hila government inailaw ziun government inailaw ziun ponat umtain tuni rihon laya media ni tin sute da tuso ailo ahile artifu mai salary nailaw na elo ale dokhang adin do na dingu thelo to why because we don't have a government Imitetsu, be it be the Tado tribe, be it be the Gamte tribe, or any tribe being registered under the British government or like by the British. Eho atehim le kalong lasa lang ipilang hiyo le patilung si kamun ahin la gamine lo si uvin government kitutay ne lo si uvin ikang to tepo ni. Jijaku, tasunu, tasapaten. Tunin di kwa Nt-Fodad chairman pa na chak si alam kay tinalon lo ding ay time na. Time. Kitho ho mo din. For our future generation. Eho di po hello for our children in the future, for our future generation. Tunin di kwa this platform. Red carpet. It's until that's doing it for honestly. But that's pate ho nangai lu nazala be any tribes, the cookie tribes. If we stand together today, this platform can become the red carpet for all the cookie artists in the media department. Tuhay kipat lo le itinagipad gunoham na. Nam kangay luy na tiwa na sopi. Tribe tang ho na ngay lulo wala nam kangay luy tita. Kasi we are cookies. Hey, we're cookies. And ehon cookie custom in thado custom in even. Ang sakibay po na custom za like what? Nasanga niya halang nasanga lin halang. That lang tribe dang hiyong le. Whatever you have, they have. Equality. Jise atu, tu na niyo kwa, kukitem, nilay tem na ikaw sinoy ni ding dolu. Dahil ni hon ni ding dolu. Whatever, what people have, we have the right. Yan nang kasalian, nangin kay na isangay to, because this is what I deserve. Patin ho hi Israel patin pagkai hi suminai ho pau hi u patin hi ita la ting leo sim jong koi lut ding pa thi ham hi nu thi ham I do manu ai lo wale hasan ito ting le na patin na da la lo pina si ba ma tu ni lap kai teo ha ni dai ka ha gu no ham ho lắm cái chỗ ăn to tiêu lệ hồi xem điều hết điam quy hâm lắm cái chỗ imi isa hoa hay lâu hâm na to hi patin mina I want to request to all my tribes, my cookie tribes, I love you all, you are my true love. Na hin lo naom hen lang na di naom hen lang kete tu zong la chun I will love you. Na ipisi ham. Wasal ho ka do nong chun me ho lunga ho. Do ma ni ting le lung si ti ta na pi si chuna. Lung si ti ta na pi ting le an hin lo na ayo na lung si chuna. Ta si de du hen lang ong. Ham li le hen lang ong. Ti chu a ti ja chu ilang kai teo tu ham ti de lang won le lu zo le lung si nu ngai chua. Lắm cái ti boy inam mi te na ket ganam mi te chu le kha the mo lam up hen lang ipit hen lang nei sei siu win lang bro no thank you
Thank you, bro. Ngay tao, Matijang saying it. Na dong manu, na dong mapan, na zinu, na zipan, na tsanu, na tsapaki, kham helang, imatahi helang, disable lole, nuluksina, na bembi zing lohang na. Yan ko ba nga kanamite ngayon? Natulay ako. I become like a public property. Yeah. But, ahiba nga ken, kanamiten ay suboyun ay seisuntin ay demon katilo. Kanamite ken alhilaw na kaya timlo alig. Will I feel that I love them? Yes. Therefore, kalakhat hi kingai lutin nangin na nei chamano anei hi je chun kidato tin jing ni hoting i kha sangun tur khang tin kumhung masangin todo ning te na zatang min ei noi si pove tunin ni kha zatang min ei za now in za pove but of course they respect us but ei ki za now hi inam sipai pills na Nam si Pai cho quay hầm. Hello. Second, ipizya government in elawale ipi government in ipithung iting le kui kong ziam. Ikukin pi kong zilong. Na eho lai hin iti el zong leo he government in ngai is kukin pi lawang na ale za dong gom dangin e za na kukin pi lawang na nam sipai thingoi mi tikin hiwin kangai rom poi ipa thingoi mi nam sipai tulem kyo nam sipai kitu but I don't have arms and my back. Numei silo in kate tunin ikon. Eho ku kite hi sibet. Numei silo jing in bon. Kanam mi te tiar kangai lutheal. Minu mi pate gol ham. To all the tribes. Do you still want to be bullied? No. See, my mom and dad love me. Above that, God loves me. Min ikut pagu na hile, mihiu tu lung tim ne lo pati ne sim lo. Ahi, jujur. Min itu ne, my friends, Naga friends, they ask me, Moy, you're so proud of your cookie people. Like you love them so much. Now, what do they do for you? Kahit pinana to ham, tiket namna ka to hai kapiso. They say, salary po nilo, who will provide you your food? Nangin na ta na salary ko. Bro, when we don't have a government, when we don't have a land, why are you talking about salary? Government name katin gam nele. Gente lo use. Na. Igente now unsong le to ho in businessman na ham digo meron dito. Ibigibal na ham ji. Minister ni to mine wa minister khanin ni samsom na sam 70,000 itibet do. Nangin bon na insung mi sagi zin bon be zo thailong to iti minister khanin mi samsom sagi bet di. Ibigibal na ham ji. Ha? Cái kampong zam này là kampong zam này là hi lùng nheo na kaman lu ipizi ham pathina ka kison he na ken pakai ko ma kata wa he pa nei pui do diu hi zong le nei sa diu hi zong le ka mel ma te chok pha ni koi lo chi chu a hi thei le bon lam kai khanin
lấy xe là bố thay lầu hi sẽ chú organization zat in evin nam si pai in evin ke student lam ka in evin media lang in evin hoi lai evin but tu ni khwai tha do te tu symbol ki sei ta lo pi tu ni khwa hi tha do te ding az dalian na ki dali ta lo pi chu tha do te le tha do ki ti tao ki ti nge ki we say we call ourselves cookie so stick by it na I will support you. cái cặp ba trong lối hiếm cái nu gàng tè ô cặp ba khăn hồ hen cặp ba nắm si pai hiến cặp ba saletin cái nu chu anh sung mi tè tỏi hiền bồi cái hoa hi cặp pu tè tỏi cái này sao về cặp ba hạt bì về hung pot tiền là cặp ba in ấy pui gì vít cặp pu tè coi mà cặp pu tè tè cái này sao na bang chơi tu ni đi hoa zong nắc lên nang bông cái này luôn là phát cái trái tai na nu na ngai lu na nu su ngai lu na pa na ngai lu na pa su ngai ani ni ngai lu ko ma in su nga ju pan ne hei ma zong si so cookie ti ting la tha do ki ti lo hai na there are many tribes under cookies so when our brothers I request all my brothers and sisters of the tribes of the cookie tribes I'll trust in the Lord. I want to tell you to trust in the Lord. I say in Jantar Mantaraju, this is just the beginning of my act. It will go on. And bro, kum som zoba imu di mutuna. Insu hungi pun homting leo na. Hakat sungai mu diu jo bro, guarantee 100%. Jizin, nang ma na ki ngai lut le, na pathin na ngai lut le, na hing na kom ngai lut ti na. Langa za ta mui wa ti tau. Za ta mui wa chun. Mui wa. Ama in pathin mi na pat na mi zo siap pun khon. Alung kim chu na ma to wam. For Christ Jesus. And today, I don't say for Christ, but I say in Christ. I love God, I love my people. Again, the government, the Indian government, he will abide by his oath taking. Nam sipai yung alu dito oath taking na. He should abide by his oath taking and make sure the people, the cookie, are never. No, this is a necessity. Ingay tanu ta ji. It's not a demand. Please do not demand. Okay? No, this is not a demand. It's a necessity. It's a necessity for the people of cookie. So it's up to you. Whether you fulfill our necessity as per your job or you don't want to fulfill, it's up to you. But then I'm sorry because what will happen the day after is not up to my control. I'm doing my very best. Nah. Did you hear? No, I would deal with more papa. You so I want to down my whole life. I want to laugh more. I want to more I losing. Inam to nga ka no to call tong ki ngayale isang buting tikay bang zing. Inang pasal officer hung hi ka no to zatang to hung kitse na hile. Mi may ho ipam khat kitiyeng tapang to so inam ngay lutan. Tuni ni ho kema Namni temi na say nama ngai luôn hom tai tive. No, I would say it's wrong. Mizo sin nama ngai luôn he na ngai luôn ja tuni ni kholai ka din lai lo wala hoi lai ya ki ding flight ticket e kap kiu. Na nam na ngai luôn jiu wa ke ne ngai luôn no hilo ong na. Ke ma sa ngai piu mam pathin ma chuna. Apa na chu pi mam inam ma chuna. Em lang abo gum so na. Tu ne ni kwa hi lo pi na pathin sang en lang.
kukite kukite bang na honestly I pile tauna ni hingel dozing uvin lang tilhi ama chawjing eti mi pi ho ka makahet sa no movin lam kai hol tu din akum dolo yo nan te hin aning aning che na mo no lu ka gel khama ikiti tu ma chawjing jing hi je sun mi pi ten tauna ni hingel dozing jing ding wa team na le tauna ka hin nei hin chan chun chai ke tin ka ki pa ni ngai lu no tun Nt-Fodad in la komatina MP staff also 1,000 community. President pa Levante. Staff association kalawo. MP staff. Editor pa Levante. 홍강 후보. Hello. Holim na ngay ta ay naibiu nga lam ni mo chung ki pathui se uvin tu hin zaila khat na ngay hitin pai ka diom tu ne achla yong ki khom hazau sin nomi sa na we mau nomi sa la ki pau min nomi sa be se uvin tu ki se hoi ngai ji pu bin na try live video ki bol hin hizi chun zaumta ngailurumta audience on chalang hi nin pha pg lo diu vin zong tim na ahung ki nei kirin ichala nu ti ho hi ha sata gan thita asara ki ku hi ji vision no hon jong ne thim vin ti chu kan se kin tin na tu hin pu michael luncha ma pha pi hutin chu ki chai ting chule haulim na khat anang ngayo hitin pu tongpau mate vice chairman adc chandil aman electric pdvin head salaun kinain tun pu michael luncha chu stage mo hi kilo dingin kain ko bine hello pu kpm sautio kpm năm pi thằng cô về phụ cái prime minister sao thế thì phải luôn nhìn giao tiếng muốn cái muốn lại đi tất in tình luôn hiểu
Kilungsin nagising mga ito na.
Nung kasi programa ba ni Nentoul masanguvin? Hesa alawa ko kadaumin. Gari number MNO 1AK 1556 Bolero ahin. Gari dang mochi do na ding aprizin. Hiji Bolero gari number kahin simhapenin kitol do dingin tible hesa na kahin na masae. Tuhin abanan na chalo hini. Speech kanina na idiwahin. Put tong pau mate inapadahin kilodi kahi. Ama ang din do ding to gihanin mi piro sausin. Ikipanaw le ilim nawin kun habing in nabengude. Check. Amma satain ikupiu Matijang pathin long se jala ki khom the yo se na bon cha kevin ka jana salam kain pe nei tuni ni ko yo cookie society dinga melchi na thei ni ko khat hi ibang pan thau hen hita banga Matijang kupi sunga nitin tusu ahilawai le media chungchanga mopo na nei lamkai te ho na hingun va Matijang hosa authority lamkai ho ngamkai sunga hosa pipu ahilawai la social worker hon phalpi na nei va ikimuto thei jiven Kupi hausa po ato khompi kusung hausa authority member ho yose gamkeya hausa chule social worker ho yose na bon cha Kevin kazana salam kape nahi tuni ne ha hiche ali channa Nt-Fodad gitia chief guest ai penpio Pule nahin, Gesa Corona Pulal Boy, Hoikim Media, Function President Putang Boy Hoikim Media, Special Invitee sa Moy Chongloy Ahin. No, yo se yo. Nong la thei jevin kakipana kazana salam kape nahi. Jungchonin ke ho elected district council member special guest nei koyo. Koi tabang khanin bele anui sat hi elected member ho special guest hija social worker ho chief guest akipon sa ti hi hichi clarification ka bona hipon ngai lun na jala MDC ho chu kamino hin koi ji ba tuni ni khwai chi program mu yo se na nung langa pulen CCpur chairman pa pana yo se min na mu ho tla awa chun tuni ni ko aiza ilawa hungjau the pi hatleng honorable executive member cabinet Tamenglong district ADC kazana salam kapen ani na in tuni ni ko iman the na Matijang kusunga local MDC pu thanamang hongsai kazana kapikin nahi
chung chonin ong ki khom hi che sunga print media electronic chule khusunga volunteer apang ulanao sofi ulanao na bon se kevin nampi ngai lo uncle sun nahi jevin kazana salam ka pe nahi kasai nom chu tuni ni khwa hitabanga ki ho uncle sun nau hi loi la pai amin chong chang hong tho lo na dammo ve sit ja hong lo tam ta om ven kin la dong boi ja hong tho lo jong om ven nahi ki ho uncle sun na pe no chu ki hon protocol kiti ka designation no wa la ka hi no su data lo wa nam pi ngai lu na ya la chu ichi sunga uncle sun ka hi ven Matijang yong le district council sunga member a kam sungwa ki hola thingla mi kiti tantin tuni ni kwa madam ko ma jana nei ta award a hi lo wa le ki pa na pe chu council pumpi ukinam pi a hi lo wa le foda hon nangai lu ve ti kamu tho thei je in na ho sunga avelin ka ki pa na ka phung nei tuni hi chikin ki bol hi ka vet a hi le tu le tu din muna idin nawa social media la a nitin thusu sim whatsapp group a ibon wa hi atam zo hi diu kata sane ka hong lo na pi pen chu whatsapp group a hi atam zo agi jaw wangin article ka pi pon ule na wi ni pi se yam ti hi ki ve a hin kho iti manu ham ti yong hi tam tai cha ko na hi ichi hi janam khat gia pusung wen chung ki vai hop na nam sung la jat sung ki vai hop na thu tam ta ki se apu chom tam ta i mu na he ki se nom bi pe no chu hitabanga group a ni la tumu man lang he yong le Nt-10 ali ve chan na hin bolwa phone na hin bolwa jong la requisition bolwa kamin na hin pan sa jibin kinong ki pa na neu khat chu ka pe nom ya chu phat chu kamu thei dam ta kan ki thu mai mein ye chun article a alo la program kamin zaw hi yong le thong din thei ji tu ni la moderator chung chona tu ni la compare pang ten ni chunga ka ki pa en pathenin Matijang wang bu han nang chule CCpur district sunga social worker house yo se le tuni la ong ki khom ho yo se kunung tuni le kunung le in khowa pathen ni um pi jong han nang nitin thusu lam kai te hodam sot bin nang hitabanga mi pi ki khom na thaile igam sungwa thu na la mun chom choma la do thei a hi lo wa la het thei yo sin hin bol wa nu nau chapang khusung rang su nam sungin khan to na kinai ding a hi ti hi ta san na jalin na ho pathin in wang na bo win tin nitin thu su dam sor han lang pathin in wang bo ying ta han tu ni sa lam kai tu ni la a icha foda a chairman pan kia ko na nehin se nehin thu mo awal sang hello alom sang hello hisanga hi nei pen pi thei diu ham na ti zu ka hin pon hi ji ki pa ta nei san pi di win ka ko win nei pathenin tu ni la ki hom yo se dam na le phat thei bo na bom cha wen pi ta wen ka ki pa e Kipaum le singin tuhin aban na chal pe yu hitin special item khani nei di wa hi in he chu KFTC hu a kun ti ding hi e tuhin KFTC ho ina phat hin kilo ding in stage langa ka hin ka ve mi pi ho zo sin khut ha be na be pi u te Hello. Hello. Ipite ho zo se di ha pha.
halamong hezingin adapto sa isang patibon kikang dakle konsehiu matse hingawin kihohi kahile ke FDC Cooking Film Development Corporation chu ahile eho cookie sunga film lampang tikisaya film thohon actor actress shooting le eho cookie nam sunga actor actress ination ho shooting le filmmaker director ne panung kiloi form kahiwin tuni ha phat a hi performance a hi nei ding wa hi zong le ke ho phat a hi ja chu phat hi style khada ka hin man ding hin tin performance a hi nei sang wa hi neo cha pa chu sei le ki phun do na neo khat ka nei ni vi chu hi le ka sei ta in tuni ni kwa hitabang kinlaupi ta te ho Nt-10 ahin gun na chungova ke FDC 10 zong ka pathu sei zo lo ka phung ven bo the in cha zong ka nei to vin he zong le hitabang award distribution kinlaupi ta te ho ahin gun wa khada khadin award kisan thei ding chule khada khat koi chu ko emi kisma eho nam sama koi chu koi han ti chu iki het thei na di platform ni ta te ho in gun pi o entity chunga avelin ki pathu isai ki win azi chu nam inam sumuba hitabang kin lopi ta te ho hi mi koi powin apol do solo entity na hin bolwa eho koi platform din ta te ho apg win amho chunga avel velin ki pathu isai win kasai ki win chuting le NT president pu hi ke ho ke dinga zong ka pu hi en chuting le to a ke ho AKFDC sunga hi advisor ka manu uthang boy ke thilman bi social worker ama chu le luksi ta in chilang hin pha chom chu ka di zong le hong ding do ding en ka in to ve he o ama ka hin din do sa na pen hi azi hi ipisi a hi chicken ho hi hin manu ham zong tia zong na nagel mai theu hi NT hin bol pa hi ka sai bang chun ka pu hi in chuting le to ka hin din do sa ding uthong boy hilayang ham he o ama hi ke ho hi gam hatta a sa dar is lang pe a pada hum ka hi ji wa chu chi pha hi asawe ti ai na gel pi hi winang ka hin ban nom na penu chu hi le kum ke ting zong le chik ka advisor pu hi in ke FDC sunga ka advisor pu hi ama hi mi long len ta mi hong phal ta chuting le mi ki phal ta kha zong hi in panhala la mi khare hin ama ka hin din do sa na lo pen jo hi le ke FDC ten ki le pi ta ka nei wa hi ja hi ukit NT hi ta bang kin lo pi ta ti ho i hun pha do zong le kapute hon zong abe hi ana kin yal chi winang ke hon zong ma hi ka in ma do ba ipyang khada ipan sa ding wa hi ya chu ama hi ka hin din do sa hin tin ka ki hi chan chu tu ni ha chim lo sa ka hu sei hin tin ke hi le kim neu dim ngel ke FDC finance ka hi in to hi ka loi ho in pha chom khat hin man ding hi tin performance hoi ta te ho ahin bolding wa hi in ba nei chan am ho chu hung do ta leo ki ban ki pha chan chu tan te ka sei khil nei ngai dam wo jile phai te nang pa jile ding piam choi ban le lai ta boe ke ma ban chu do ding na meo se le ta boe ba phe ko le ba phe ko kaya chang ko dan nang in ko la na chura ken no lang kan to ma na cha
is to become a perfect model
Sanila, in sunga unanta, ama ko yung hijin, ama yung kacang mo hiju, ama pen hiju, ayaw maikikidaya sa ko yung natiwan. Ama celaya so magang pamale kasi maang jale, yung sumay yung sa nehelo jale, sampai dito jale, kita yung sampai jale. Sampai lo, sa sengay lo may hingga sa di kita nagtungkol. Sa para sa nalawin may ang tahin, kamao sa nahimpitan. Sa para sa nalawin may ang dami tinana, ahilo ha. Ano laulong, apa laulong, apa niya laking kahisilhan isa, sa ilang aylo ha, sa ko'y dilawin ang ulo makasahimit. Citoy lang katatong, at sa biyan sa kang saling kinokulayan lang, chino yung tam. Sa ko'y nung nagyang isanin. Nangitiyato mo kimihem na hilawin, halisile, kahi, sa netisin kong gano'n nga ko'y pinani kihitso kahihitso. Sa netisin miskot so kahihitso. Miskut na hile, still ever miskut ka na hihiso, hela.
Hoikim, let me tell you this kind of success. Forget about the past and focus only for the future. Hello. Hello, BP ho. No miss ana ba? BFDC ho performance no miss ba? No miss ale kate kun haben na baby uday. Ibaw blessingin. I-program mo song. Session 1 na chain na lang yun naman no tawin. Duhin. Apat na salve yung speech kat ina na idiwahin. Sayrin mga kausabong MDC pan padahin kiladi ngahin. Amalim na le zanain kung habin na bebiude.
Numi sa China we mi pite. Good. Paume. Tuni nup sani ubim dia hen. Tu le la he. Tumchi khom din hen. Tu le ngai he ti win. La le ngai he ti win. Tu le mi huti rom lo ma lun lo din ne ka tin ko win. Ayang lo thei lo wa. As consensus MDC member in aku hong din ahin. Amas penin tu ni ko par hoy. Kita bang program lo pita par pai piwa. Patin thang wai nom helang. Sule tu ni inam sunga ikinek piu. Emily le hello, MDC le hello. Nampi semua ikinek piu. Tu ni azim guna ipan piwa. CPS ipan piwa ku Martin Lampulin Hoikim social worker. Morek. Sulagi functioner president ipan piwa. Sri Thangboy Hoikim social worker. Guest of honors ipan piwa Sri Lalboy Hoikim social worker. Ama hocheng jana ama sepen ini pi masepen win. Abanin adia tunia special guest invited ipan piwa 2014 imis kuno nampi mina nga lamnei momoy somloi adin amaza na pi masepen kiwin tunin zaum ta tampi movin CSO leader tampi movin ain amasepenin aninan tunia itu bang organizing committee nitin tu so involved organizing committee ten nampi mina tunia ilai Matijang kusungwa ikuki ku inampi mina organizing committee ke nitin tu so chairman pale executive te committee te ama hochuma ki pathu avel bela isai kirwin sule adin tuna ekodowa Matijang au satele authority juplate ama hochuma yang ki pathu isai kirwin tu yang ada ngai hotino lasa pale rok pale rok utin tu sei pale tu ngai utin tunin chief guest ahin special guest ahin namkan koding tu tampi thumam nai ne yuwen ki paume tune ahi kilkhat organizing committee te chunga ki phallam na ai lo le nampi chunga ki phallam na umna leo khat ka pung do no min chu ADC member te hi tunia hi adang jo ke tapun tuni CCpur district ADC member te chairman pa ahin damon anejin hongyo pun vice pa damon ahin adamon ajan na chunga omin ong thei pun adang pun ya chung ma ong thei lu ji a hi KES kusabung hello le konsan konsensi minai tong ahin ye chung tunin idei bang to le member te le ong kim leo ji idei ji o hin en tunin loi le ko te ong thei lu ji hi organizing committee te ya mi te ya
cuma leo khát bin chen na qualification kan ni dong na chu ahung dong chu min program yang hi amu chiun ain oi ya chung chung la dam mo ya ti no ti ni ne happy le tu ti hi organizing committee te ni tin tu su te ya mi pi te ya ai lo le kusung authority te ya ju club te ya ni ne happy di win tau na kan ni no masan tunin ki pau min nampi ngai lu na ya la ne tin tu su te amuna tuni 4th edition foundation day ni ai tunia ilai kusumu Matijang kusuma kita pang program lo pi ta nampi mina yung bolu bang he si Kili amo kibol bola ti ai alang phanga bole powin ajene ta kil bole win award inam sumwa artist ai lo le film lama haya artist tampi awareness ibol bangohi si nampi mina nitin susu ten kilita bang an bol owi iki papi na yalo ayo mo hin e chin tuni bon iki pa bon ki yong ka ki pain iki pa chi win chi amai maya so he alang phanga boli po win nampi khan to na ding la nampi encouragement challenging adawin 2014 we miss nur more in challenging tampi thua sio chu kitchen tin nampi adinga challenging limpi nampi adi khan to na ding le nampi khan ko ding thu gya na tu na he si platform ki do hi di hi di win ka kan si no men ye chun ki paum ka san tunian ki paum ta chu achi ta wen chandil wai sermen chule jiria MBC no kyo tu mi kong la ha ma mo he adang hi bui na ya chum ne ya ana he thi mai ti win MDC te cheng thake la ken thu kan si mai hin tin nampi ngai luluwa hum lo ai po win ain bui na le ha sanna ai lo le dammo na we sin na ya chom ne ya hum lo ai win en tu ne a ki paum ta ka chu chandil wai champion pa le aloi nu ni hum tha pe hui eu dinga hi nampi a de ki paum ta hi tu ni Matijang kwa hi i khu wai bol hi ai nampi program nampi platform ai a hi chili mo CCpur mo hu lim the yong ai pu jun au lim ding do te ho lim mun tin tu din ki paum ka san ki ho loi only in special invitees kai with MDC tai and kiyo takiela nampia ikinepio functional chief guest functional guest of honor special invitees tampi ne yowe ama ho jala ilo hinu he ki to be fair na kan sino mintin to tampi kisi yang ludi pun tina ye chu artist invited artist tampi ne yewen ki pao min nam sunga la sathim nam choi sang la sathim tampi ne yewen hello le holim di tampi ye ne la yewen chen chu chom cha khong holim nen la organizing committee te
cunga aver vela ita bang program nam pi na nitin tu su te hi ita bang program hi tulung le tua sang hoyol poyon gu man lang dam so do hen lang machal jing wen ti kan pu do hen lang kon organizing committee te khat amung wen lang ke jang ki paman leo cha yang le pieng e Kemudian pahai kaki papi mama cepan cahin, inam piwada kine pium tahin, tulung le tua bosang hoyol payo ahe nam piada panan la, macam jingan lang, lenta pang jingan tikan wai la ne no. Tuhin na ba na chalo hitin? At na lang nang inamano tawin. Ipiyo po diyo tam? Ilang diyo he. Second session lang lang na chunjung na ching senay na bet diyo hiin. Lasana zong lung na ching senay na ngay nalay diyo he. Tuwahi, award na hapto na kaninay diyo hiin. Nataw dumam. Nay mo sugam kita ang kanay mo po. Kaya pita ni program yung nung tawin ikipanawin katbe. Kalit na layan ti hosisin kun haben na bengo di. Ay kisa do hi bezingin. Katbe do kun haben na bengo di. Kipao me. Duniyahi award ihop to na diwas hi abo na hi pipiham dile akat na most popular gospel song of the year akat na hindin juting le ani na piniham ani na hi most popular pop song of the year pop song a hindin juting le country song in ahin zui beiding juzoding le at na visual album nominee so CC so kabon by na simha diyo hiye nominee so simha nagahinay diham inupat diyo tam nominee so CC so simha na hinay ingatin gospel song ahi akat na pagkain na seze himnu Hoikim ako na hiin ani na tingi pagkain na natong din blessed sisters so ako na hiin jutingle atum na nomini so laabang juhile ngayon Tilsim Kathy full name singsin ako na hiin ko iti nga naging tanba hasay mo ko iti nga naging tanba Kau hindi diwan? Ha? Results on ang ayaw hitin? Most popular gospel song goes to Miss Tiglo Hoikim. Pagkaisin asay ti artist Tingnu no maile chilanga hongin lang chukile nominee pang hozong chu lai nominee certificate ng kisan piduvin to na ahong kinay ne iti prize award a piduvin iti prize a piduvin NT president nagining piduvin lang
Nominee sa pangho, Blessed Sister Leketi Kolning, sung omle stay sungin chunglam hin sundingen kay kawe. Khotbe Tuesday, Nikiteon. Kipaumin. Abana degin. Most popular pop song dihin. Dia nominee haju symbol inting. Pop song nominee so si simla na hinaing gatim. Akat na kay now Chochoy Singapore by Lakzoy Kungsai. Ani na Chalakun Kimboy Paite. Atung na Koyham Alongsit Hatok Kihian na Uploading by Mimin Hoikim. Chading le Alina Lunglaya Chamsing Oginaw Zangbin Tautang Le Chojong Hoikim. Chading le Achayna Tulay Pasal Ho by Niel Mate. Pwede nga rin sa pampipi ho. Hasay mo sa teheng. Pwede gilip sa akin, friend. Mipi lang ako din. Ogin ngayon tayo. Nang hose tambe siyazigin na. Tambe siyazigin na bon ki piole. Azo ko na diu ki chidi ngayon. Isun ken phung ya. Most popular pop song goes to Kainao Chochoy Singapore. Lovejoy. Uma hile. Iti kipamanong kisandigin kau na kay nene. Hello. Amam talawa izong le. Akyal the. Umzong le. Niyong piwintin. Tiamnaw kinene. Meaning ay mo bilang nominees rohin. Azol le kikamting le kilado hitantin. Pazong jo ong kay sang diwin. Zitun Lovejoy daw mahile. Chilaga kipamanong kisandigin kau na kay nene. Umloham Omlo hila kilobin na Omlo ga ngachu ewa chu kipithau so de tiang chu abela hong ket sa hindin chu hin outstanding person di khat bong gongin ichi best outstanding persons of the year hi golang Michael Matehin amahin chuchanpu sunga ailo le hoila hizong le khangtha te ho le khasim nalama mi zaram khatir ko na ne ja outstanding person a ki pihin ama pu Michael chu ma hila stage moon hinjon tin ichi prize video vin juni for that chairman person UPW like paminte Mipite on ko be piute hello Kipaumin to hit most popular country song. Two nominees on Most popular country song of the year. Nominee so yin simlang kate. Akat na kihen lo ihi. Joyce lam nun name Tautang. Ani na kapin na kinghangam. Kinay chong Hoikim le baboy Hoikim. Atung na nampi kot habel. Lulu chong loy le tingnu Hoikim. Alina nam sepe Joshi thang tin lin Hoikim. Anga na atay na sang ting chunga zangva go Tautang. Pwede nga naging chat ba mi piho? Magun! Aum lo na sa iyo be. Hello.
Oi dia kinca dubam. Mimpi aku ni ngai oi dia. Kay jin kasahin le. Nalungu. Anong tipon? Tu mimpi lang aku ni seote. Kay sari dia. Kikin thay ihipoy. Oi saham. Zoisi lam nunem tau thang. Ama ong mahile. Ichi wat sandingin kau na kahinain he. Ama jom lo hintin. Akhirnya ni aku apil. Api dingin. Sang Presiden Pacu apil hintin tukin bilang. General. Best visual album hin to ahi. Visual album nominee so sibha na hinayin kate akat na sepay hinhu ani na tabang hui hi atum na puldo lon hi iti cheng to mo la chumipihon ko na taasan peno bang ipipen na vet nom peno bang le Kata kibat nelayan, nominee sola. Hicui pihak kesen angkoi. Hoi cuci dingin cat penu ba melila. Hoi kinsa lupa? Nai musuh utam. Ikipan laulaya dah tiu le. Ikikan tiu utam le. Ala ibon samin mangfa tinai bautina. Best visual album of the year goes to Kasenang Koi Fo. Tim mo mana? Kecewa kisah dingin kau ini. Halo. Kabak balik. Kabak ni ke situ. Ya, boleh. Cái chuyện riêng đi. Cái khả năng chuyện đi. Cái còn nãy không. Kinh nghiệm mình. Để bố mình chưa tới. Ye wat ju chan hin ananga photo hitin to in chom phat anaro ki ro hitin na manu nawam Kunong la long. ai mu na khwalin tu mau wow mi tam ta dong bên ai mu koi ta bang rong nu mala to in rong theo chom cha tu in bu thang ku sei sial la nu ti chu ama zaila khan hin oi tin koi ta bang alang num chan lang oi tin ai bang loi pai bang subi bote tiang chu ki tin na ki ro hin tin tun bu thang ku sei sial la nu in zaila oi dingin ken ko ne Jangan nunggu. Lagi mau saya. Jual. Yo. Ini kan tadi mana? Kelihatan. Bukan ni tu. Kita tahu hal lagi. Masa mau tu pergi buat apa? Cái gì đi thì bây giờ nó xin cái điểm sau một tháng nữa cái gì đấy, cái con nó minister bằng gì
Nangai thi mui tin ipao chu tham khat han ta zia chu music fake ekisu tu man lo hin tin na ade thi mui tin tu hin zaila khat nangai hui tin nu Mariam la net boy do thang amanin la khan sain tin chu ki chai ting le ewat khan ni hop ki deu he Zong kasa nom be at poin zong le and what ning kuma pat tu kum chana kala zong zi win ki pa be se zon sanon talaw zong le samay ka tin na tu ni kan sa adu le NC dong yan ni nasin Witan law kalung state sa amin. Hello. Lung se tam tui không ngày lâu xin tui hậu căng ai
Hello. Ngay sa navam. Kipa omin. Zai lang ay tayo ay OIPU nu Mariam la. Golhang lin boy chung kipa thui se uvin. Amani ding khak de beauty. Tu hin evat ana hom kino hitin. Evat hi tóm là lại na, ở chỗ hòm thêm thì này là lại gì cho nên thêm bình tiền, tua em vẫn học tiêu hồ cho hiện lẽ. Akat na Best Writer of the Year, ani na Best Musician of the Year, jadi atung na Best Rapper of the Year, ali na Best Lyric of the Year. Best and some of the year. Jadi ang na Best Official Music Video of the Year, pop song hintin. Jadi agum na Best Short Comedy Video of the Year. Abana Best Villain Role hintin, Best Child Artist of the Year hintin, at na Best Comedian of the Year. He changed award in a hot pot here. Akat na Best Writer of the Year nominee so sinha na hinay katil. Crosby Hoikim, ani na Tangpa Minnew Daungel. Atum na Boymang, ali na Puldaw Chon Hoikim. Anga na Ginnew Apute Tupa. Koi hidia ginsak umam. Nasay mo? Best Writer of the Year, iti ewan epido win. Golang em dalsa no mahile. Stage muna hingin dio video win kahin kovin. Itu in pungdo zingin katin. Crosby Hoikim. Amachu mahile. Stage muna hong kaldo dingin kahin kovin eh. Em dalsa amahi 2018 aju Best Writer of the Year analahin. Tuahi Ducunga 2019 la Crosby Hoikim hen pidode. Bipiho kung na beauty kipabi namin. Kulbeng ang tiyak kade. Lai ngay numba. Lai ngay numba na kapiyang te. Aso le laong kisala tsanay hawad boy manong damam. Abana award ni hot audience ile Best Musician of the Year. Nominees ho chuwa khat na David Kakap Kipgen. David Kakap Recording Studio hintin. Ani na Tangzangam Hongsai Gospel Music Studio. Atum na M Haupu Haukip Logic Studio. Ali na Monlal Tungnut Monlal Music Studio. Anga na Wycliffe Lonnew L Studio. Atay na Zaya JRS Recording Studio. Amo si nominee so hine. Result to hinsi zingin katin Best Musician of the Year to hine pu David Kakap eh. Ama malay trahi. Iwan kisan dingin kahin kawin. Iti pido win pu pau neo KFDC ama malay. Iti iwan hin hingo win din kau na kahin hin he. Pu David Kakap ama ahu hi zong le ain solo ma zong le ula the ye. Abana Talpayudin, Best Lyricist of the Year. Akat na Wycliffe Lonnew Kipgen, ani na Eles Mangboy Humdim, atum na
Jeff Akai Hoikim Alina John Guite Atayna Ati Pumputha Amo si nominee so ahive Ko hitting ay ginsa the verb Best lyricist of the year goes to Pu Wycliffe Lundell Kipken. Amal male, iti award kisandingin kahin kawin. Iti award pido tingin Pu Baunel amane pido video he. Bibi Hoikim Babi na winhut anabe beauty. Pu Lundell Kipken hin. Wala simdo mo hi. Sang kat balay tay. Abana Best Rapper of the Year. Nominee so akana DJ K Khong Sai. Oh yeah. Anina Kay Sang Jong Loy. Atum na Sim Bailong. Alina Rimi Khong Sai. Angana Kuno Boy. And Atay na Aju Emerge Na Song. Amo CChi nominees ho ahive. Iti result in Punha Masanguvin. Iti prize ay video win 2SKZ rapper. Amaju mala iti video hin. The best rapper of the year goes to Reaper! Yung katin DJ K Khong Sai mga maile ipamarong kisandingin and COVID eh Enjoy! Bibi ho kun habin na beauty Babi na win. Wala sa tala. Stesa na gadin. Team ito. Kipao bin ewat hop tu chan chun nga fakiro hitin azole ihon hop ki diwahin tuhin zaila khat anangayo hitin let din na lumam lo le rapper hotun Palang kila diwin kain ko win Cookie rapper hip hop nahon palang kila vintin kau na kain Amy hip hop Pa zong hong gai sang tai na Zi chun Tampat kino ziyuk mo hitin Amy hip hop hodingin kot pe beauty Amohin tu lawan say diu la jangan sa diu he Hello check atun na say thau tio le Okay. Rap thau tio Okay. Nom nào mong Ala rap ne het tim lo ham le Athu ai se ta atun na ngai tho tau Okay athu to la to aban bala kan mix diu hin Khat bi ane chu se mute adak to na Katu se khat bi ni khong na Amy hip hop di rap na Amy hip hop ka di le Matijang si hanay di pi thai diu ham ai lo ka sei dai tam le Yo. Okay Amy hip hop Yo. Kalau tadi he Matijang sing hen bawa, ini sih tadi na. Amy hip hop. Say Amy hip hop. Matijang sing hen. Okay. Attract turin happy wale.
Hello, check. Nominee ho khabe din kan bowling in na. Nominee ho si tu khabe red performance. Hello, check. Kyo he mun song sama kan su to hi le mi ka tam thimu bin na. Kom chỉ cái này nga win la. Mai yong hi hun ki bin lo mai thei ai win na. Hello, check. Kay sang au vai le langa stay sa ko win. Lang hi building ka team in. Hello, check. Okay. Habis thao boleh. Full volume dia. Lagi 48 ni Khabib. Okay. Are we ready? Yeah! Repeat. Khabib. Maidam Khabib Thai ni dulu. Okay. Ole pantau deh. Operator check. Operator check oh. Nói thì là không cùng thâu thầu gì. Cái hiện mi ngân này vậy nào. Khắp đây hơi tay nín bê piu măng mồ để luôn rồi này khắp đây không kilo dặm luôn nhá. Okay, check. Music please. Yeah. Hello. Mipi ho sama ho dari kita na. Ngaidam. Check. Technical problem ni kalau min sempat. Kena ho dari kita lusit deh no. Sa? Kalau ipa kazai. Rimi. Music ada yang biar apa? Hello, check. Jika pin jangan kalau muntina ka din doon lo siya mic problem, technical problem ka tu jing tiong experience akan ni go tai ta. Kana bas ni na. Ningkum sabang ko lang ito ka tu ni som nang waste ka bo ni. That's not a problem. You enemies ahead. It's quite later in town. We get on the beat, yeah. Next. No, I don't.
Low check. Hello. Check. Kaisa han ki do balete ngai ko. Kaisa han lo thi gina na. Kaisa rep ngai tho tho de ho. Ano bon bin. Kaisa la boru hai. Okay.
Hello. And we hip hop, đâm sọt hơn. Team win. Nt-Fodad, not so ina. Thu le la to kigo ma. La le thu ne saji bin ki patu gen sin. Tu hin award and home kiro hitin. No. Tu ni award ni hop to diu chen ni le.
Best Gospel Singer of the Year. In simla pa singing katim, akat na hingnay chong Hoikim, ani na nun ngay ning tau thang, atung na Joyce lam nun name tau thang, ali na Joshua thang tinlin Hoikim, anga na Hoile lam Hoikim, akup na Homilang Hoikim. Kau ini nga igin mo ubang? Kan sa ditam? Ichi kan say masangin? 2018 na analasa gohang palmilal zo nang hichi body ning hot video hitin. Best Gospel Singer of the Year. Di ko hiding ay kinsa no bam? Nunga wang to zautan. Hoikim. Sila min balo bala. Sila nga hoan sa iyo. Nunga Hoikim. Nunga Hoikim. Nunga Hoikim. 1, 2, 3, Hoy Nilam! Mga Hoy Nilam, normal eh. Ewan hong kisandigin, kau na kinin he. Ichi ewan, hong kiop chay ting le, azo amin kahin pa. Gulhang le tinal chu Zaila khat oi dingin ala ki gongin ti chu het sana ke ni masan he hoi ngoi ni lam korki bahung tin do pa ki mo ki pa pina vi ni ko ha pe ne be pi ote Đi chim con lộc chọc cái tao. Chôn tập cái sao lộc. Upon the CCpur within, upon the Best Official Music Video of the Year. Pop song natin, nominee so simpanay na yung katin. Akat na nangadi nga, Marina Hoikim. Ani na honeymoon, Brian Lalboy Kitchen. Atong na ngaylut na, Satan Lal Hoikim. Ali na ipalay ni Zabay Singsit. Ang na Dong Silin Chinitan, Saito Singson. Pwede nga ginsa na ba? Wow, score, Marky! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Marky! Hoy, tanga. Pwede nga ginsa na ba? Marky! Ala, Didi! Marky is no one! Okay, let's begin. Answer results ka kung on time. Best Official Music Video of the Year Pop Song goes to Ipalaini. Heti award kisan. It is award I hope the video into the hot chief guest who Martin no mahine. It's a nice case mula na hindi no piwilang. Kaya hong ding do teni ato teni yo. Koi to mga hello mo le. Mane head do hit. Go hang po chule. Atabe! Nunga moy nu ya. Chuting le producer ho lalam pung sai nang song chu chana hung in lang. Nang zala hit tabang award hi asalo hi sin nang song choi sa mo mi. Nipi de ay kipalawam. Kipalawam ko de utay. Nang song bemo! Ay mumu ko tulo bang? Tip!
masala hunding ten hi producer hin abana hi actor actress ting le director upon the director ya tu chu la ti go na ye to adin puru hi lim ka dai kilaw le na Kila lo bang. cameraman ha dim tak dai Paumin Abana, award ni hok na diu che hile best villain role. Akat na Master Jang Rose Mongbong Hilati. William Ron. Ani na Nemer Boss Nemer Gang. Atum na Namgin Dimngel. Ano ho si jo nominee so hile? waiting ikin mo ba William Ron. Insel siging katun best villain of the year goes to Dimngel Lamkin. Oh mahina ewat kesantigit ken kau binhe Best Child Artist of the Year. Nominee song ka hinsim natin ngayon. Akat na Lalgomang Baipei Kinep na 2. Jading le ani na chu hile Ting pa hoy hang sing Lungsi Zauzam. Atung na chu hile Ting Swan Kim Walzong Lim Lau. Anga na chu hile Cleopatra Ting Zem Hoy Lungsi Zauzam. Ang mga CC2 nominees hoy. Wow. Oi hidinga ikin charuban Best Child Artist of the Year. Oi hidinga ikin charuban mo Ensel chu azo chun chlai ka hol in ka hin muin pa hi kan phul ha ding haitan Hing pa hoy hang sing Umam ama zo hongin Wow. Pungsong makat hati tan tu chana now hi pon to ta ananga zi na ma chung akipa tu se uvin Pinoy bil go thi now le ki papi now bil hun na baby ude Tuhin abana ana chal pe ki doidi tuahi I hop do diu chi le best short comedy video of the year. Nominee song ka hinsim ha ding hi akat na Bemang comedy. Ani na Lungsit Kimney PVT Film Company. Aban le atum na Ben Able short video. Atay na Rani Beng Amy comedy. Ang mga CC nominee sa event. Sila chu koi fans tampiram 1 2 3 Best comedian of the year goes to Johnny Pablo Hoikim. Umam naiwa Tu Johnny Pablo Hoikim ama sila hi kuta hinda
VP Hoin for the debut day. Abang Natal Payuidin, Tuahi Best Comedian of the Year. Kita nominee si Yutum Bawahin, akat na Dia Segunda. P. Hoikim Media, ani na Johnny Pauboy, Benebu short video ahin, atum na Bemang Kipden, Bemang Comedy. Ako si CCpur. Kung nalating nga naging saan ba? Nag-guest di saan ba? Nag-guest di di na. Bele Prahiyay. Best Comedian of the Year. Award goes to Ben April. Johnny Pauboy. Ipawin. Tuahi ban Natal Payuidin, mitpihon ang aral higin lang. Incay Payuidin tayo. Tuahi Best Pop Singer of the Year. Nominee so insimlang gatin, akat na Kimboy Paite. Ani na Mimin Haukip. Atum na Lovejoy Pongsay. Ani na Jacob Haukip. Jadingle atay na Kim Mate. Pipihon ko hindi nga igin sa ba? Pwede nga igin sa ba? Wag, ibon tawin sa yaudin, ibon tawai sa ipaw tuwa kibakay lang mga pido ya. Ang kibalong labang sa pa ikot pido eh. 1, 2, 3. Lekra sa siya. Dilaw be. Pop Singer of the Year goes to Hoikim! Jacob Hoikim. Di award AP the PD win 2018 na Best Pop Singer Helen Boy Baite Lama ahile. Di award hini PD win ko na kanya. Helen Boy Baite umam. Lo ahile itrai to sunga house puin ichi award ihung pido pidiwin kahin kowine ichi award kisan dingin Jacob Hoikim stage mun nanglu dingin kahin kowe Pipihon for the debut day. Sarangnya upa. Tuhi na Abang Natal Payuidin, Tuahi Best Photographer. Nominee so insimlang gatin, akat na Kagab Kipgen, ani na Eric Guns, atum na Daniel Haukip, ali na Samuel Haukip. o hindi nga igin sa rubam Ay, yeah! Best Photographer of the Year goes to Eric Gold. Hey!
mahile stage muna hung taldingin kahin kawin chikin la hichi price pido piduvin anti secretary s thangboy chongloi Closing dulu. amlawane anti president puning pido pigo anti president inam sunguva photo ka theme pen ahi namahi vote dungzia namahi mi pinan dei sa he Piyo, ki papi namin ko papi kinude. Tuan hiya ba na sa video hin? At say na best videographer. Nominee so isin na paying katin. Angkat na Robert Lalboy Mangtung, RB Media. Anina Jang Kulim Hoikim Media. Atum na Langgin Dimngel. Alina Loris Hongsai. Angana Magun Hoikim Media. Haupu Hoikim Gibeon Media. Hitin tu nominee sa ibe. Bipiro, kung naging sa ba? Magun! Magun! Heo Magun! Boy, Heo Magun! Jadi lewat episode video asama aku na bikin kisah staff lalmin sang no mahile stage tu mahin kalau indang best videographer of the year. Magun! Kau ini lagi kincaran? Kau tahu pak? Kau tahu pak? Hah? Kau tahu pak? Magun? Hoikim! Sandingin, kau ni. Cikita. Kalau ipak jelah. Kyo loi pak. Loi pak. Loi pak. Sana bi heo loi pak. Masih di tangan cita cita. Aku nak kira nak kira. Macam lu tak kau bo. Lewat cuci janji nang kiri hitin na. Ayam nalaisin. Asal semua hiki dewhin. Asal akan yang pernah mabungin cuhin zailah nang kiri hitin. Let tinggal omahile. Stage mulai kilo dingin kahin kau ini. Kena kita ada je. Stiker meeting. Stiker meeting. Oh. Chiho, ama sebentar dulu. Dia nungguin juga. Dia ada jauh mudah. Ah, overcoat ya. Hello, ngayon na sa hotel ato sa official region na po kita mo ikipan cuma dipatukan sa ini ngayon na. Hello, music. Hello.
Award khat bay hop dok na nanay kin uhitin. Tam bang tam tapon din mi pi holong sit tay taw na muno. Anazun ding apot lele lo dingin kahinya sa e. Tuahi award I hop dok di wahile. Akat na best film ahin. Ani na best director. Atum na best actor. Juding le best actress. Amo nga sisihi award hop dok na in naked yo he. Koi macam na buat hibil lang la zong na ngay nung no mo hong gilha na lai di he. Hello. Best film hi pi ting lai kin cha da bang. Titanic. Hoikim 2019 Best Film Award goes to Lim Lang. Mi pi ho ko ta be building. Hiji award AP do bidin. Sang gindun no mai le. Sanggun ani da fa sanggun no mai le ji wa in lo hok do bidin ken ko ne. Mi pi ho be ngote. Kun ha ben na be building ki pa pi na win. Apan na chal pe uhidin. Tuahi award ni hop dok di wahi best director award ni hop dok di wahin. Best director award goes to koi na kin sa ba? Best director award of 2019 goes to Pulamgin Dimgel Lungsit Ong Zilzam. Pulamgin no mai le. Statement join lang. GAP do video win for the chairman pa. Mi pi ho ki pa pi na win kun na be building. Aban na chal pe uhidin tuahi best actor award ina hop do di wahim. Best actor di nga mi pi hon ko ina gin sa do mom. Khaile Best Actor Award of 2019 goes to James Thangloy Kinep Natu. VP ho kun na be building. The G award AP do video win.
28 na iwat ila piu Pauline kom no ma hile stage mun na hung digin ken ko ne Pauline mi vom James Thang Loi Loham I shall love you theo mầm ông lùi ấy tàn na ông thâu thâu biết cô thằng tàu lên rồi đi tàu piu lắm Tua hi ban hi Best Actress Award in a hot dog ke tua hi in Tu Kumadia 2019 2019 kuma Best Actress Award hi gonna la da ni kin chat about 2019 Best Actress Award goes to vậy thì ngay kiểm tra được với bố đi sinh nhá nào Kim Kiên dong ma hile stage mun langa award kisan dingin kahin ko vinhe nào Kim Kiên umam Iti awak epidewin tuni ha chief guest ai panpio Bu Martin nang ini chi ning pio epidewin kau na kahin ni he Nanau ki gen su boy na kat nei sin wa hung zo to por zong le director pu bi a hin la de ba Iki papi na win ko the baby day Ki paumin na wa hop na chu chan chu hitan tu hin la khat anangai hitin na bongari ti la khat anangai hitin Ujung ki chai ting chule Mimin hoki Masa pi de ni ki gola chun pa mute Hello no track Tong lên na bongari la lên na Helicopter, go,
aja yang dalam zong ini pau hidai lupi ho long sita sung langau mungin kahin time. Tuhin Nt-Fodad chairman pai na party loading in kahin kawe. Hello. Department. Nung isa cece win na. Ya chun nung sa lezong lehan. Asarahon dan siya mga suitin. At sa'yo na lang ng hutawin. Ya chun sa'yo na lang ng hutaw. Kinanin kipati. Pero yung kin pinungwin. Kunin compare ipan piyo. Mimi sayang. Ama hi department yung kin bolongwin. Ji hindi lang ang department din. Aba na dingin Hoikim lang muda amite. Tua hilakat ng ay duwahin, Mimin Hoikim, pinapati kilo dingin kahin komen. Chico withdrew. Everyone. 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 Min acai jang kan hana ji khalum min azawin nailut ta in muti hon duka sum bolin zani ma sa alabaita uti khalin kai lan dai ma khalum min ji churung si tanu sa pin lang ati bin sum jang a jang pin ji ja thui chan kan a do kha hi in ji jang acai ma jang mai thi ding tin jra hi sang ka te bung si na nom no me tin jang sa de chule hijla sim jong hi chu chun sim so ma ma ye Okay, music please.
khá đâu thế. Let's say something. Bro, microphone, compare horn. Microphone.